Road. Abantu babita muno mukodi abankofera da imwe demyu basigala kuno bali kwekola milimo jaiwe era mbasima ina abokuchirinya chirinya Supaya Road bawamwe kikoba idinti akabalesa yo family wazira muntu asobola kuva ku mulimo gwe mbwagire kukuntuka ebyo byawawo otunulira abana bakirinya abana baleka bakole bakoma okukyamukira mbisira bya Dr. Kiza mubako isabako zetibafunamu mubako isabako zese owekitibwa Gulume Richard Balyani oidi wano mu East Africa ezirasinga Gulume oyo kuzika Gulume mazika n'omulamu kubaka syo mukobe timudo fia fuire ati ngatuka muna ali wate babere bambikire zikako azika mukolo Gulume ayana Gulume lulala ala disachasi zo kuzika Uganda na wali tujja kujimuwa bwana Gulume munsi yona yona Mchirabo chiche ni Trump oyo mukambwe so bwana Gulume yayogera ebigambo bino yakuba ati nsasira ino abaana abetabye mu mbeera ey'ebyobufuzi nga timugifunamu idukira ati naye yali mu byabufuzi n'abifunemu yafunye mu byabufuzi oligenda kwiwe entaka oligogera na muntu mukulu oligenda kwalifuna ku mubiri wewe mirembe so bwana Gulume yakoba ati bwebanga ebyobufuzi tina ebisasula school fees ekewo tina ebirisa amakago bwobanga opangisa nga tina ebikusasulira rent birekera ababiryamu awo yalimba yali muto birekera ababiryamu kankoboze ekibuzo butifa abali wano twogerwa tusasula iwe tiba kusasula musala nedozi bali bakaguyuwako kotende kwenda kubuza ni kwenda mpeyo okole ife byetukola ani anakusasula onagaye nti RDC yakoba nti ebyobufuzi nga tubifuna okimanyi nti yafunye mu byabufuzi anti kati awo wendi suppose okole kuba yafuna mu lwaki alobera abantu abendo abantu abagala okufuna mu byobufuzi ati nakubuzaga nekibuzo omuvubuka iwe nti wasoma kikyene walo okunkobera Gulume kyali tegeza ali kulobera abantu abo kuwagira byabufuzi yene bwabiba yafunamu omuntu abe ku kintu kyafunamu goba wa boda concentrate wazire kikogeza kubigemagana ku radio nga togifunamu tojidi iwe tameyo otuwulirize kati nendo nkobere mwidina muno mulimu abagayiga nkobere akobe nebizimbe bano wabonanga bali kutambula n'ababebe abantu abagaga bafanda sebo be babugirira abakutambula nabo mbere ndi kwenda ntole gundi yange imwe abazira nkolinako niwo limu ebyo mu filimu edo aya alini kyali kola no muntu alina gantu katole 10 ezira kimutwala mu nuzi nolo omubaka wa parliament wa Kampala Central mukulu Nsereko yava yategeze iwanga ati ekukubira lya abantu erigoberera abana byabufuzi 90% bazira byako ezira muntu asobola kuleka omudala gwe musentimbunyire kuwerekera abantu bolijja campaign ejikubira ku mulimo gwoli tiketandisana kujja kutambula ku maduka mpa mawulirenze na mangu dana kusamba kale bana nende mukambwe ino bampa obozira mawulire ife tukuwaga ife owaye lero senior 6 etandise okola ebigezo jukira kyekibiina ekisembayo mu kutandika ebigezo tutandika senior 4 P7 senior 6 senior 6 batandise leero bagenda kumaliza round nga 4 omwezi ogwa December awo so abakulu okuva mu bino batubulidde nti ebigezo bino bagenda kubirondoola bulujjukira nti bazze bakwata awo emabega bakutte abantu bangi abadde beenyigira mu mbeera y'okutunda y'okwagala okukopa ebigezo waliwo ne bakwata ab'essomero lya Budini mu kibigezo bya P7 Budini wane wafu basomesa n'ababawa agotega kalina mawulire ebya bigezo byo tibamasana obuzibu bwendi kufuna amasaza idowo kuba teba amasaza nga mwina mukadi ja kumita yani yaguli obuzibu bwendi kufuna ni banaife abayine aba masomero abasomesa mulukwe kalakasa ino nti mwende sente abana baife basoma bitundu kabiri ate batuuka okukola ebigezo nga omuzaire afuniye mu ku cassette back katono abaira asasulanga ku ayibuti omwana ajakola bigezo mwalobera omwana okola ebigezo mwa mugoba nga asubi ibanga lino bayire nsaba ti abana bano mandi balese nga bakola ebigezo mwagemera ye ebigezo omuntu yasobola okusasula esente ayibo omulemese okola ebigezo ofiriza omwana wafiriza n'omuzaire mwida tuleeterewo bakyawa okukyawa abasomesa bakyawe ng'omusomesa bw'atya amaawo oyenda agema bwakayundo nze nabuvamu obusomesa nabuvamu wamala wava nasomesanga dritwicha nali tuwa amawulire owali twicha muleke owali twicha nali mu bintu tuwa amawulire owali